Hello my people, this is your brother. So I'm back again. Humbazani story irimo iravugwa right now, aho ubu ngubu noneho hari intwaro ziri gukorerwa mu gihugu cy'u Rwanda zikoreshwa n'ingabo z'igihugu zirwanira ku butaka, aho benshi ubu ngubu bari kubyibazaho uburyo biri bugende, ariko harimo n'izikorerwa mu Rwanda. Intwaro zigezweho zamurikiwe i Kigali mu Rwanda. Hari uruganda rukora intwaro rumaze igihe rukora ndetse mu bikoresho bya gisirikare byifashishwa mu bikorwa by'umutekano, byamuritswe mu nama mpuzamahanga y'umutekano muri Afurika ISCA. Harimo imbunda nini n'intoya zikorerwa i Kigali. Uruganda rukora intwaro mu Rwanda rwitwa Rwanda Engineering and Manufacturing Corporation REMCO, rukorera ibikoresho bya gisirikare ingabo z'u Rwanda RDF. Mu zindi ntego rufite harimo no gufasha ibihugu by'inshuti kubona ibikoresho bya gisirikare. N'uruganda ruri mu karere ka Gasabo mu cyanya cy'inganda cya Kigali, rukorerwamo intwaro zikoreshwa n'ingabo zirwanira ku butaka, izikoreshwa n'umutwe w'ingabo zihariye, ibyo guhangana n'iterabwoba, guhagarika imyivumbagatanyo, ibyuma bitorezaho kurasa n'ibindi. REMCO ikora ibikoresho bitandukanye bya gisirikare mu bufatanye n'uruganda rukora intwaro rwa Israel IWI zemewe gukoreshwa ku rugamba. Magingo aya zikoreshwa n'ingabo z'u Rwanda n'iza Israel. Mu mbunda zikorerwa mu Rwanda harimo Masotera pistolet n'imbunda nini zirasa mu birometero 500. Izi zirimo ARAD5 /300 BKR n'izindi, harimo n'izikoreshwa n'abamudahushwa nka ACE Sniper, ARAD Sniper n'izindi zishobora kurasa mu birometero 800. Harimo kandi izo mu bwoko bwa machine gun nka NEGEV ULMG, ndetse hanakorerwa n'indebakure zifashishwa nijoro night vision sights. Ububiko bw'amasasu, magazine na lens bitumizwa hanze y'igihugu. Uretse intwaro zikorerwa mu Rwanda zamuritswe, harimo n'izigezweho zikoresha mu Misiri, Turikiya n'ahandi. Rero ma people, uwo nguwo akaba ari uruganda rwose rumaze igihe rukora, rwaje kuba rumurika ibikoresho